Unayusia nani? Ako nako umukobwa wanje. Mama naye wakumuziye. Madamu ntabwo hari muri iminsi. Bumva ndi kumwe n'agakobwa kanjye ni ngiye burimo kutita ni wangamo gani kwanza ni kabila gani? Ibyo bihuraye no gukora taxi chauffeur. Wenda ariko niba bikeneye cyane madamu wanje ndakomoka rusange n'umunyarusange kazi. Nilikuwa na hiyo waza bishafika. Kwa sababu mimi naoneshoka. Mbo, mimi naona na client mwingine ule. Chauffeur. Karibu mpaka. Ndio mama karibu. Uraho neza. Mimi nikakwambilisha kweli mamangu. Acha nikubika siri. Ule baba pale make umuendea tu mbali. Wa muhumuro ule. Ananiambia sema anachukia sana watu ya Irusangi. Tena niko na huko wa Irusangi. Hapa kwanza mimi tushamaliza ongea naye hivyo atashaambia bibi yake haiko. Asa alishaenda. Na mimi nikizani yule mama alienda alikosa tukishaenda depuis zamani alikuwa shateswa na baba. Hivi na yua kama yenjo alimpiga kapaka katamua bibi akajende. Shofe. Ivyo uri kuravuga urabifitiye ivyemeze? Jeko uyu mugabo ndamuzi abirusangi akorera rusangi no muganga ayibanira n'umukobwa wiwe ahubwo se wowe niba nakubwiye ko umugore wanjye adahari nigize nkubwira ko umugore wanjye yahukanye umugore wanjye ko adahari kubera yuko ari mu kazi kuko akorera ibugo haiko kosangu nijue hivi tunasikia kila saa kuma internet asi watu muhumuro ni watu babaya asi wanapiga banamuke njoo na mimi swali niambia vile nikasema bibi yako alienda mva nkubwire shofe ndakubabariye sibyo ariko n'ubutaha ntukajye ufata abantu ngo batwerere ngakare kose kubera imico yabo niba ubonye umuntu mubi ntagomba kuvanga abantu bose ngo ni babe bakomoka aho hantu umuntu isame sana baba twende basi tunaize ndakubabariye